أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ali bargan kunlar o Zulhicce ayının birinci kunları 10 kun. Hem bu yıldın en büyük kunları bulup sanala. Bu kunlarda İslam dininin 5. rükünü Hac utila. Yıldın en ulu büyük kunları. Ular Ramazan ayının günlerinden de kadirlirak mı tip sorahalar, cevap iyi bulasaq. Bu günler Ramazan ayının günlerinden de hayırlirak. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde kat'i ravuşta etken. Ma min ayyamin el-amelu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadihil ayyam. İşlerin Allah Teala'ga kadirlirak bulgan vakıtı yok, başka günler yok diyen. Bu hadiske taran kaytır bu inşallah. Bu günler menen Allah Teala Kur'an'da ant ite. Vel fecr ve leyalin aşr. Tang menen ant item hem 10 tün menen ant item diyen Allah Teala. Tefsir galimdarının kuvi oşu 10 tünderdi. Zulhicce ayının 10 tünü hem günü tip anlata. Bu günler nimeh menen hayırlı. El-Bukhari imam rivayet etken küslü bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şulay diyen. Ma min ayyamin el-amelu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadihil ayyamil aşr. Bu hadiste huzma huz tercüme etilge tırşayır. Ma min ayyam. Yok şunday künder diyen. Aligin aytıp gittik, ihtibar ettik. Şunday künder yok diyen. Demek hatta Ramazan ayının künderle bu fikrim hayırlı tugul. Galimdar bizge anlata Ramazan ayının tünderi hayırlırak diyen. Kıskahı Zulhicce ayının tünderi üstünürek bulha, Ramazan ayının tünderi üstünürek. Artaman, el-amelu salihu fiha ahabbu ilallah. İzgi gamel, Allah Teala'ga hükümlürek, kadirlürek. Şulay etip, izgi işlerden Allah Teala'ga bıl tiklim yakın bulgan başka künderi yok. Min hazihil eyyem, oşu künderden diyen. Көрігітсе бұл хадисте истихна, айрым білдіру, Rusça, исключение деген нема yok. Ошу күндерден қадірлірек күн yok deyilgen, hem әйтілмеген Ramazan ayının başka. Демек, biz Zulhicce ayının күндеріне нығырақ қатта ихтибар етірге тейішіз. Ramazan ayı turahında, onun күндері, hem түндері turahında көп мә әйтілген, нетіклім biz оларды қадірлерге тейішіз. Нендегіне іштер ішлемейіз. Күндіз урада тұтауыз, кестерін намазларға барып тәравихтер қылауыз. Kıskahi Ramazan ayı turahında bik köp aytilgan Kur'an'da la hem hadislerdə la. Oşularning barıhından hunda barvır Zulhicce ayı turahında aytilgan. Ular tağla kadirlirak dip. Şulay boğaz Ramazan ayında nitiklim biz yaxşı tutawız, köpme izgi iş işlep kalarga tırışawız. Nat şul işlerde la biz oşu günlerde işlerge teyişiz. Artaman hadiste nime deyilgan. Sahabeler bu hüzlerde işitkenden hun Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem şunday harav bilgenler. Velel cihadu fi sabilillah. Allah Teala yolunda bulgan cihatta mı? Tip haraganlar. Allah Teala dini üsün, uzyanın fiza kılgan kişi turahında köp meytilgen, cihattan da üstünürek gamel bola almay deyilgen. Büt eşlerinde en yugarı nüktehe cihat deyilgen. Hazır ihtibar etilir. Hatta ana şul cihattan da Zulhicce gününde kılıngan gamel üstünürek deyile bitindi. Lakin hadis ali bitmeni. Artaban bu hadiste ayttılar. Tik şu osraqtan başka, illa tik şunan başka, kim özünün yani hem malı menen cihatqa kitken, hem bu ikinin biri hele keri qaytmagan osraq deyilgen. Şulay boğaz, oşu günlerde kılıngan izgi gamelde qavub yitirge tilegen kişi, tik oşu iş menen gene qavub yite ala. Cihatqa sığıp, бұл ішке өзінің малын сарыф етіп, яуда шәһид болу. Шул осырақ бuna ошу Zulhicce ayının күндерін бәлки қауып ете алыр. Аңланық енді, нетікрім бұл күндер mühim. Шулай боғас, ошу күндерде түрлі изги ғамәлдер қылып қалырға тейішіз. Изги ғамәлдер әлбетте көп була. Әгер біз оларды ханап алып кетсек, bir күнігіз де етмәсіне. Ләкин көп кешілер ішлей алған қайғы ғамәлдерді ханап кетейік. Біріншісінен кеші урада тұта ала. Kimning hali, şartları, vakıtı kolay şul orada tutsun. İkincisinden namazlarımızı tevel kılı. İkinci vakit kimdir? Hulpen, mescidke barmay, nisiktir ayrım, nisiktir hunla bırak namazların kılıp yürühe, mana bu günlerde olaytırga iş tugul. Kuyrek mescidlerge barıp yemeğit menen vakitinde namazlarını kılırga tırışır kerek. Üçüncüsünden sadaka.
Әлбиттә, садака айырым тема. Без уны аксалата гына бирмәйбез. Кемгәлер ярдәм итү, белем өйрәтү, гыйлем садака диләр бит инде. Яки кемдеңдер эшен эшләп ибәрү, утынын ярһагызда мәсәлән, булар да барыгы садака дип атала. Һездән сыккан ниндидер файдалы нәмә. Аксалата я эш менән, я хатта елмаю менән. Хадистә сөнки елмаюды ла Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям садака дип атаган. Шулай булгас, ураза, намазда садака. Дүртенсеннән күбрәк зикр әйтү. Аллаһу акбар, ла илаха иллаллаһу, Аллаһу акбар, ва лиллаһил хамд. Ошы һүзләрне ешрак әйтеп йөрү кирәк. Кызганычка каршы күп кешеләр бу һүзләрне байрам көне килеп җиткәч кенә әйтергә кирәк дип уйлайлар. Еш кына ишетәбез, байрам көндә мәскә юлланган вакытыбызда мусламаннар ошы һүзләрне әйтеп утыралар. Ләкин бу һүзләр Зулхиджа ае керү менән беренче көндән үк әйтелергә тиеш. Тавыш менән күбрәк, ешрак, кешеләргә ишеттерерлек итеп, башкаларга ла өлге булырга тиеш. Изге эш дигәч тә тагы күп нәмәләрне искә төшерергә була. Ата-әсәгә, туганнарга, балаларга каршы яхшы мөнәсәбәттә булу, күршеңә ярдәм итү, Коръән уку, дәгъват кылу, хатта юлда камасаулап яткан ниндидер таштар, ботактарды ситкә алу, мусламаннарның иҗтимагый эшләрендә катнашу, бүләкләр тарату, холкыңды төзәтү, тәүбәләр китерү, емешле агыс утырту, һәм башкаһы, нисәмә изге эш уйлап чыгарга була. Булар турында без Коръәндан һәм хадисләрдән беләбез, нинди генә форсат тапмасак та шуны эшләп калырга тиешбез. Корбан байрамынан алдагы көндә, Гарафат көнендә, ураза тоту бигрәк тә хәерле. Моның турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шулай дигән. Муслим имам риваят итә: "Сияму яуми Арафа أحتسب على الله أن يكثر السنة التي قبله والسنة التي بعده." Гарафат көннең уразаһынан мин шуны өмет итәм. Ул бынан алдагы ел гөнаһтарын юйыр, һәм унан һуң килгән елдың да гөнаһтарын юйыр дигән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Әгәр Зулхиджа аеның беренче 8 көндә ураза тотмагыз да, ана шул 9нчы көн уразаны төшереп калдырмагыз, кардәшләр. Бу Гарафат көндә кылына торган иң изге эш. Минем үткән елым гөнаһсыз үтте дип бер кешеләр әйтә алмый бит инде. Килә елда нисек яшәйбез әле, бул да билдәле түгел. Шуңа бундай форсаттарны югалтып куймайык. Ошо көндә ураза тотыгыз мутлак. Корбан байрамына килгәндә, Корбан байрамында әлбиттә иң изге эш ул ураза түгел, чөнки бу көндә ураза тотылмай. Бу көндә иң изге эш ул корбан салу. Корбан салу да мөһим егеттер. Безнең күбебез ярлы түгел. Ару гына өйдәрдә яшәйбез, яхшы гына машиналарда йөрибез. Кем бер касында корбан салмаган, быел салып куйһын. Кайбер бер галимдар әйтүенсә, әгәр кеше хатта бурыска алып та харык сатып ала икән, ул ошо көндә корбан салырга тиеш. Шуга иншааллаһу таала yetib килгән Корбан байрамында салынган корбандарыбызны Алла Таала кабул итсен. Алла Таалага уның ите лә, каны ла кирәкмәй. Бу корбан изге гамәл буларак безгә һәм безнең гаиләләребезгә кирәк. Гаиләгез ни тиклем зур булмаһын, бер харык салһагыз, гаиләгез исемнән шул җитә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям 9 катыны булып та, ул үз гаиләһе өчен бер генә харык корбан итеп салган. Икенче харыкты ул бөтен өммәте исеменнән салган булган. Ярай, ошо көндәрдә күбрәк изге эш эшләп калайык. Гарафат көндә яхшы итеп ураза тотайык. Корбан байрамында матур дөрес итеп корбандарыбызны салып куяйык. Джазакумуллаху хайран, баракаллаху фикум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.